Jeste, ali taj Vance-Ovenov plan je bio najbolji za Bosnu, iako Bošnjaci nisu baš mogli biti sretni sa teritorijalnim rješenjem. Zašto? Pogledajte, Srbi su negdje preko 42% trebali imati u svoja 3 kantona, a njih je 31 nešto u Bosnu. Bošnjaka, koja je skoro 40% bilo po popisu 1991. trebali su imati oko 27% i bili apsolutna većina u 3 kantona, a Hrvata koji 17%, pazite, uzmite 44 i 17, samo 1% manje teritorije su imali od Bošnjaka i praktično nisu imali apsolutnu većinu, imali relativnu većinu zbog jednostavno svoje brojnosti. Bošnjaci i Hrvati su to prihvatili na kraju pod velikim pritiskom. Karadžić je potpisao, ali je otkrilo našao u tome da se treba tu potpisati jednostavno od strane te njihove proglašene, samo proglašene Republike Srpske. 6. maja je to bilo 1993. godine. Tad je Mladić general stavio mapu tog plana i pokazao je šta će Srbi izgubiti, odakle će se morati povući ako se to prihvati. I tad se desilo da, iako je bio pritisak, mislim da je Milošević tad bio iskren, on je probao sa tim projektom Velike Srbije, probao je tu situaciju, ali on je bio jednostavno pragmatičan. Onda je u određenom momentu jednostavno vidio da to neće ići. I onda je on rekao, mislim da onaj Norvežan istakao, on je rekao ove kao budale jednostavno ne shvataju da cijeli svijet hoće da Bosna opstane i da mi ne možemo ići protiv cijelog svijeta. Međutim, već je tad on pustio duha, ja bih rekao, iz boce i ovi su vojno kontrolirali prostor blizu 70% Bosne i nisu htjeli nikako da prihvate. I to je bio to je bilo nešto što je međunarodna zajednica zatajila nakon toga. Zato što je bosanskim Srbima, odnosno Karadžićevim Srbima, prijećeno da će biti vojna intervencija. Ono što se desilo 30. avgusta 1995. rečeno da će tad biti. I odustala je. Državni sekretar Volen Kristofer je krenuo sa svojom emisijom, krenuo u Britaniju i Francusku, nije našao podršku za to i tad je međunarodna zajednica ušutila. Tad se stvorio dojam da će vojna sila odlučiti u Bosni, a takav zaključak je bio osnov za sukob HVO-a s armijom. Znači, kad je Tuđman jednostavno shvatio da međunarodna zajednica nije intervenisala, rekla da će intervenisati, onda je on stvorio dojam da će tačno tako biti i onda se dešava taj najlošiji plan Ove Stoltenberg. Srećom veliki je bio da je, i tu sad se kontradesilo, predsjedništva Izetbegović potpisao, ali rekao je ako parlament Bosne prihvati, dao je taj otklon i sreća je velika da parlament Bosne nije taj plan prihvatio, inače ne bi danas imali Bosnu. Pazite, vi ste tada imali u Engleskoj i Francuskoj, znamo ko je bio na vlasti, koji su ljudi odigrali među ključnim ulogama sigurno u tom procesu. I sad su Ameri su s Vašingtonskim sporazumom zaustavili sukob praktično između Bošnjaka i Hrvata, taj od 18. marta 1994. godine i onda se stvara taj plan kontakt grupe. No, tu stvara se u stvari kontakt grupa 26. aprila 1994. godine, ali interesantno je, to bilo mjesec i nešto nakon Vašingtonskog sporazuma. Vašingtonski sporazum koji je predviđao konfederaciju sa Hrvatskom nije mogao nikako da se poveže sa planom kontakt grupe. Znate, bilo je tu puno nedorečenosti i onda ću vam reći, međunarodna zajednica je onda probala da isposluje taj dogovor. To je bilo prvo 49% da ima federacija, 48% da bude manji entitet Republika Srpska i 3% Sarajevo distrikt. Pa se to poslije pretvorilo u 51-49, ali ću vam reći, međunarodna zajednica ništa nije mogla postići sa tada Karadžićevim Srbima. Oni su kontrolisali dosta više teritorije od toga i nisu bili spremni na to. I onda je postalo jasno međunarodnoj zajednici dok se god odnos snaga ne promijeni u korist armije Bosne i Hercegovine da neće imati adekvatne sagovornike. I to se postiglo nakon bombardovanja NATO-a od 30. avgusta počinje to bombardovanje. Ja moram reći da je to zaista opredijelilo promjenu snaga na terenu, da je čak se našla situacija da je Karadžićeva vojska gotovo bila pred porazom. Povod je bio Markale 2 od 28. augusta 1995. Ali ću vam reći pravi razlog, po mom mišljenju, jeste što se sukob u Bosni nije mogao završiti, a da se ne udari Mladićeva vojska zato što su par mjeseci prije toga ponizili vojniki Ujedinjenih nacija kad ih je svezao vezanjem. Znači jednostavno međunarodna zajednica je tražila povod. I pošto su pretpostavljam kad su pustili te vojnike morali potpisati da neće praviti odmazdu, onda su oni rekli da su ispoštovali, ali da se ovo nije moglo gledati. I nisu toliko, po mom mišljenju, intervenisali zbog stradanja bošnjačkog naroda, koliko su oni intervenisali radi ovoga, ali je to zaista koristilo u smislu da se promijeni odnos snaga na terenu. I tada to je Holbrooke čak rekao, da se je pustilo, Banja Luka je bila pred padom. Kod bosanskih Srba se stvorio dojam da je međunarodna zajednica odlučila da oni budu poraženi, da ide sistem domina. Holbrooke je čak u svojoj knjizi napisao, kaže da sam znao da će, Karadžić i Srbi biti toliko bezobrazni u implementaciji Daytona po završetku rata, kaže ne bi dao nalog, odnosno naredbu Izetbegoviću da ne smije dirati Banja Luku. A dao je. Dakle, imamo taj Dayton, profesore, koji je definitivno zaustavio rat. To je dobra stvar. Ali puno loših stvari se dešava. I sve ovo što se danas dešava, i to su teze koje vi zagovarate,
i ne samo vi. Danas ovo što preživljavamo, doživljavamo zadnjih 19 godina, 20, koliko već je posljedica objektivno jednog lošeg ustava u Daytonu. Pa, tačno, tih 20 dana koliko je to trajalo, tu zaista ima dosta grešaka, ima konstruktivnih grešaka koje jednostavno zahtijevaju da budu izmijenjene. Ovo je eksperiment u svjetskoj pravnoj praksi. Ja sam u nedelju... Nećemo nigdje naći ovakav ustav. Da, ja sam jučer praktično rekao u tom nekom svom nastupu o ovom američkom otpravniku ambasadi da jednostavno, po mom mišljenju, međunarodna zajednica ili mora implementirati točke Daytona koje mogu integrisati Bosnu i Hercegovinu, koje nisu implementirane, i zamolio sam ga da zapiše taj član 3 stav 5 koji govori o dodatnim nadležnostima, ili mora ići na Dayton 2. Znači, jednostavno, ne smije nam se stvarati slika da je Dayton 2 nešto što je nemoguće, to je moguće. Ako je moglo da se jednostavno nešto što smo mi smo imali najljepši ustav. To je bio ustav Republike Bosne i Hercegovine. Juče je taj Hill, američki otpravnik, rekao da je on volio taj ustav od 1974. godine. Onda mu je ova sudinica Hadži Osmanovićka rekla, pa kad ste volili, vratite nam, brate, tu situaciju, jer smo mi imali najbolji ustav, to je bio ustav Republike Bosne i Hercegovine. Da. Znači, mi nemamo sad ni približno ta ustavna rješenja koja smo suspendovali. I nama je Daytonskim sporazumom prekinut ustavno-pravni kontinuitet, znači jednostavno jednom praktično političkom snagom. Ta nova politička snaga koja vidi da su napravili problem za Bosnu, jer ja sam rekao šta su nam napravili. Nama su smrtnu kaznu koju nam je velikosrpska koncepcija namijenila bošnjačkom narodu i Bosni i Hercegovini, sada Daytonskim sporazumom zamijenili doživotnom robijom. Jer smo dobili sad zaista situaciju iz koje nije lako izaći. I istina, postoje mehanizmi u tom ustavu Daytonskom koji bi mogle poprilično uraditi da se Bosna integriše. I ja sam i naznačio. I zaista govorite o dodatnim, moramo to malo pojasniti, o ovim dodatnim nadležnostima. I kažete da je, to tamo i piše, koliko znam, koliko se sjećam, čitao sam nešto malo i tog Daytona, piše da je vrhovni tumač, odnosno onaj koji je krajnji tumač Daytonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik. Šta su dodatni nadležnosti? Evo, to ćemo objasniti. Vidite, u Ustavu Bosne i Hercegovine u aneksu 4, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, u njegovom članu 3, u stavu 1 date su prvo nadležnosti Bosne i Hercegovine. One su taksativno navedene. To je 10 nadležnosti. Jes, 10 nadležnosti. Pa evo neke ću navesti da razumiju samo gledalci. Vanjska politika, spoljno-trgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, kontrola zračnog prometa, saradnja sa Interpolom, imigracije, izbjeglice i azil i još par, čini mi se, je tu nadležnosti. I to su taksativno navedene. Sada stoji u članu 3 stav 3 da ono što izričito nije rečeno da pripada Bosni, pripada entitetima. I sada politika koja se vodi u manjem entitetu, odnosno u Republici Srpskoj, da tako nazovem, jednostavno ona je striktna u tome, kaže da sve ono što nije dato među ovim 10 nadležnosti pripada entitetima. Međutim, to bi bilo tako da ne postoji član 3 stav 5 koji kaže, pored ovih navedenih nadležnosti, misli se na ovih 10, Bosni i Hercegovini pripada, će preuzeti. Znači, sve ono o čem se entiteti dogovore. Znači, entiteti, ako hoće, mogli bi sve prebaciti na državu Bosnu i Hercegovinu. Sada to ne moraju raditi, odnosno sada nemamo političku klimu da se to uradi. Nemamo tu konsenzualnu volju praktično između ta dva entiteta. Ali dalje stoji sljedeće, da državi Bosni pripada ono što se tiče aneksa od 5 do 8. Nama je jako zanimljiv aneks 6, ljudska prava, i aneks 7, izbjegla i raseljena lica. Ona su, znači, slovo Daytona, ne duhom. Pošto Dodik kaže da voli da izvrši slovo Daytona, ne voli duh Daytona, onda je slovom Daytona dato državi Bosni i Hercegovini. Znači, ljudska prava, izbjegla i raseljena lica praktično su slovom Daytona data u zakonodavnu nadležnost države Bosne i Hercegovine. Ali sljedeća stvar koja ide je najznačajnija. Ona, ako se zaista zauzmu politički faktori i visoki predstavnik, može potpuno promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. Ja vidim u ovome što ću sad reći najjaču šifru očuvanja Bosne i Hercegovine. Znači, Bosni pripada, pored ovog što sam naveo, sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno-pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. I odmah iza toga stoji da se mogu uspostaviti, znači, dodatne institucije koje će izvršiti ove nadležnosti. E sada, ovo je, u pravu bi ja to nazvao pravni standard. Šta znači pravni standard? Potrebno je izvršiti tumačenje ove odredbe. Tumačenje jedino može dati visoki predstavnik. To ne mogu dati ni praktično svjedoci, potpisnici Daytonskog sporazuma, odnosno članice kontakt grupe. Ni Amerika, ni Njemačka, ni Rusija, ni Britanija, ni Francuska. To može dati visoki predstavnik jer je on
Aneksom 10 ustanovljen kao konačni tumač Dejtonskog sporazuma, odnosno njegovog civilnog dijela. I tamo isto stoji u aneksu 10 da visoki predstavnik znači, će pomagati stranama u stvarima koje se odnose na fer i demokratske izbore, na poštivanje ljudskih prava, na povratak izbjeglica i raseljenih lica i na uspostavu institucija Bosne i Hercegovine. Sad imamo znači, povezivanje ove dvije odredbe. Institucije Bosne i Hercegovine nisu uspostavljene dok se ne implementira ova odredba o dodatnim nadležnostima. Znači, mi imamo 10 taksativno navedenih nadležnosti. Institucije su uspostavljene za te nadležnosti, institucije za dodatne nadležnosti nisu uspostavljene. Proces uspostave nadležnosti nije završen. Jedino ko može dati tumačenje jeste visoki predstavnik. Šta visoki predstavnik sad treba da uradi? Visoki predstavnik treba da sazove sva svoja tijela, uključujući, ja bih rekao, Vijeće za implementaciju mira koje je oformljeno nešto prije potpisivanja Daytona, to je bilo 9. decembra 1995. I on je na čelu tog tijela i tu su praktično predstavnici u tom njegovom upravnom odboru članica kontakt grupe, znači organizacije islamskih zemalja, predsjednici Europske unije, Europske komisije i Italija i Japan. I to tijelo nije tijelo koje je nadređeno visokom predstavniku. Kako često visoki predstavnik se ponaša. Kao da mu je to tijelo nadređeno, pa on mora da se ponaša. Te bonske ovlasti koje su mu dale, to je samo tumačenje mogućnosti koje mu daje aneks 10. Da on može da mobiliše sve što je potrebno da bi primijenio te stvari, da bi izvršio praktično realizaciju Daytona i njegovih odredbi. Tu se sad mora, znači, ekspertni tim naći da se odredi prema ovoj odredbi. Nikada do sada nijedan visoki predstavnik nije dao tumačenje ove odredbe. Ona jeste u primjeni korištena, odnosno donošenje odluka o proglašenju zakona. Nije tačno ono što Dodik želi da kaže da je, recimo, Paddy Ashdown zloupotrebljavao svoje ovlašćenja i nametao zakone mimo Daytona, jer upravo mu ova odredba daje mogućnost da sve ono što je potrebno da se, pa ću ponoviti što je toliko, samo ova dio važan, sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet Bosne, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine pripada Bosni i Hercegovini. I korištena je ta odredba, ali nije dato tumačenje te odredbe. To tumačenje precizno sada može integrisati Bosnu i Hercegovinu vrlo brzo. Ako bi sada visoki predstavnik, znači sa Vijećem za implementaciju mira i normalno uz podršku, ja bih rekao, tih jačih zemalja, koje bi trebale biti dobronamjerne prema Bosni i Hercegovini, da ova zemlja jednom izađe iz ove krize u kojoj se nalazi iz ćorsokaka, da kažu u ovom momentu da bi Bosna i Hercegovina opstala, da bi se sve ove stvari ulaze sljedeće. To može biti 20 nadležnosti, može 30, može 50. U ovom momentu ta odredba zahtijeva više nadležnosti nego prije 3 ili 4 godine. Jer je Bosna i Hercegovina sada u težoj situaciji i puno su jače snage koje razbijaju Bosnu i Hercegovinu nego što su bile prije nekoliko godina. Tako da moje mišljenje je da Dayton u sebi sadrži šifre, da se Bosna i Hercegovina oporavi. On u sve to ima ozbiljne nedostatke, u sve to. Ali ova odredba, koja je slovo Daytona, koja govori o dodatnim nadležnostima koje nikad nisu uspostavljene. To su realne pretpostavke. To su realne, to stoji u Ustavu, to stoji u Ustavu, to stoji u tom dokumentu. Ne može se nama govoriti, znači Dayton je sveto slovo, a njegove odredbe nisu izvršene. Neizvršenje međunarodnog ugovora nosi za osnovu poništenje međunarodnog ugovora. Po mom mišljenju, pretpostavljam da nas veliki broj gledalaca gleda i važno je da se oni informišu po pitanju mogućnosti, znači za integraciju Bosne kroz slovo Daytona, ali nas prate i političari, i politički lideri, njihovi zamjenici, njihovi stručnjaci, savjetnici. Pozivam sve, apelujem da pogledaju ovu odredbu dobro, da pogledaju znači odredbu član 3 stav 5, da se usmjere prema visokom predstavniku. Visoki predstavnik, po mom mišljenju, mora da kaže kako sve ovo izgleda. On može da kaže da on nema kapacitet da to uradi, da on nema, on ima. Ne postoji niko u Daytonu koji je određen osim njega. U ovom momentu je Valentin Incko. To je personalno, ali znači, on jednostavno, on ima tu obavezu. A ako ima politički pritisak da ne može to uradi, onda on to treba da kaže. Onda političari trebaju da kažu, molim vas, mi tražimo da se da tumačenje. Ako treba da se sazove mini međunarodna konferencija, na tome mi moramo insistirati da se da tumačenje ove odredbe. Znači, ako se neće praviti Dayton 2, iako bi ja puno više volio da jednostavno ne spašavamo više uopšte Dayton, nego da napravimo jedan, ja bih rekao,
jednu novu situaciju za Bosnu i Hercegovinu, nova ustavna rješenja, da napravimo znači normative koji odgovaraju duhu i tekovinama evropske ustavne prakse, u kojoj je princip apstraktni građanin. Šta to znači? Da jedna osoba, bez obzira je li Japanac, Bošnjak, Srbin, Hrvat ili bilo ko drugi, da jednostavno ima jednako pravo, ako živi u Bosni i Hercegovini, da dođe do bilo koje pozicije na vlasti kao i bilo ko drugi. To je nešto što je Europa usvojila kao svoju tekovinu. Princip znači apstraktnog građanina. A ne da se kod nas opredeljuje stvar da li pripadate ovom ili onom narodu. I to bi bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Ali ako međunarodna zajednica nije spremna da to uradi, onda zaista se mora pozabaviti ovom odredbom koja sama po sebi bi mogla integrisati Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Jer tamo ne stoji da li će to biti 10, 20 ili 50. Može 50 nadležnosti da se stavi pod ovu odredbu i da se kaže, molim vas, u ovom momentu sazove se neka međunarodna konferencija, bude prisutno Vijeće za implementaciju mira, visoki predstavnik. U ovom momentu sve ovo je potrebno da bi se ova odredba ispunila. Profesore, sjećate se aprilskog paketa 2006. Bilo je dogovoreno osim onih 10, još 13 novih nadležnosti države, pa su evo neki političari tada očigledno nisu dovoljno razumjeli insistirajući na tom ukidanju entitetskog glasanja, za koje mislim da se vrlo teško će se ikada ukinuti, ali to o tom potom. Bilo je dosta toga dogovoreno. Možda je to bio jedan korak. Možda bi sada već bili pred NATO savezom. Reći vam nešto. Znači, mislim da prema onome što sam čitao, naučni rad je napravio taj jedan bivši američki ambasador, kad je rekao da je to bila namjera Amerikanaca da stepenasto ojačaju dakle, korak po korak. Jes, korak po korak Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tad je Silajđić odbio to. Ja vam moram reći, znači, šta je sad sa tih 100% Bosne o kojima je govorio Haris Silajđić? Ja njega više ne vidim niti u komentarima, niti u bilo kakvom nastupu, a jednostavno tada je glavna parola sa kojom je on govorio i kojom je dobio narod 100% Bosne. Bez entiteta. 100% znači Bosne i Hercegovine. Sada imamo puno lošiju Bosnu i Hercegovinu nego onu koju smo imali u tom periodu. Tad smo imali jednu situaciju da Dodik je bio na fonu onoga što je htjela međunarodna zajednica. Dodik je u međuvremenu doživio jednu ozbiljnu transformaciju, doživio sličnu situaciju koju imao Slobodan Milošević. Znači čovjeka koji je, kad sam malo prije rekao, bio prvi osuđivač Sanua do čovjeka koji je postao nosijac ideje Sanua. Tako da je Dodik od čovjeka koji je bio i za Vance-Ovenov plan. On je bio za taj Vance-Ovenov plan, on je bio zaista i čovjek koji je, koliko znam, i govorio da ovo što su radili Srbi Bošnjacima, da to nema smisla, da to se hitno mora zaustaviti, da je postao na određen način sljedbenik ideja Radovana Karadžića. Da vam kažem, profesore, apsolutno slažem, ali vidite, ne možemo samo tražiti krivce u Dodiku ili u policiji Srba u Bosni i Hercegovini. Evo vidimo na aprilskom paketu da su i neki Bošnjaci. Jasno, pa sad sam to upravo ukazao. Neka bi bilo lijepo i u svojoj javliji početi prvo, pa onda ići u tuđu. Mi imamo jedan problem u Bosni i Hercegovini. Mi oko puno osnovnih stvari se ne možemo složiti. Evo, hajmo ovako da, ako bi stavili pitanje razloga rata u Bosni i Hercegovini, većina će vam reći, 99% Bošnjaka reći će Srbi su htjeli veliku Srbiju. Pitajte Srbe, oni će vam reći 99% od njih da su Bošnjaci htjeli islamsku državu. Da. Pitanje je li agresija ili građanski rat. Na prostoru, znači gdje su Bošnjaci i Hrvati, reći će vam 99% da je bila agresija. Pitajte to u Banja Luci, 99% će reći da je bio građanski rat. Isti događaji su. Mi nemamo konsenzus o elementarnim stvarima i mi ne možemo uopšte da vidimo kako stvari izgledaju iz percepcije drugog naroda. Ali ja mislim... Ali mi nema ni kulture dijaloga, niti razgovora, niti kompromisa. Imate sad situaciju, recimo političari pričaju šta njihovi glasači hoće da čuju. To je jednokratna upotreba. To je razlog, po mom mišljenju, zašto je Dodik krenuo ovim putem. Jer ovo mu je najbolji put bio da dobije glasove. To očigledno je nešto što onaj funkcionira. Ustalom izbori su u oktobru, pa ćemo to ponovno doživjeti. Jako je važno ovo. Pravljene su greške sa brojnih strana. Znate, pravljene su greške. Bošnjački narod je najviše stradao kao narod. Bosna i Hercegovina jednostavno je nešto što pripada svim ovim narodima. Kad bi se znala tačna istina o razvoju Bosne i Hercegovine, razlozi za mnoge sukobe bi nestali. Hajmo uzeti samo. Zargarašanin u načrtanju 1944. godine ne piše u Bosni žive Bošnjaci istočnog vjeroispovjedenja, Bošnjaci rimokatoličkog vjeroispovjedenja, Bošnjaci muhamedanske vjere. Da li bi ikada Garašanin koji je sanjao proširenje Srbije upotrijebio termin Bošnjak da su se pravoslavci sami određivali kao Srbi? Nisu. I on je tada govorio o tome da treba iskoristiti pravoslavnu komponentu, izvršiti srbizaciju Bošnjaka pravoslavaca i stvoriti praktično mogućnost za proširenje Srbije.
To je krenulo s tim procesom i naprosto vi sada nećete, ja nekim svojim prijateljima kažem, ajde pročitaj šta je Garašanin napisao. Neće, isto kao onaj kad je Galileo Galilei ponudio onome katoličkom svećeniku da pogleda u teleskop, on nije smio da pogleda, prepao se da ne izgubi vjeru. Moj prijatelj jednostavno prepao ako pogleda to da mu se ne poremeti koncept u pogledu njegovog srpskog određenja. Ima memorandum 2, evo ja sam tu nešto povodio, malo prije smo razgovarali o memorandumu, on mi je iz 86. I o ovome drugom memorandumu se puno toga govori. Vrlo ćemo kratko, imamo još 5-6 minuta. To je memorandum od februara mjeseca prošle godine. To je memorandum gdje je opet na neki način njegov idejni projektant Ćosić. To je memorandum u kojem se govori da Srbi ni po koju cijenu, bez obzira na vrijeme i žrtve, ne smiju odustati od sve srpskog ujedinjenja, uključujući prostore i Bosne, i Hrvatske, i Crne Gore, i Makedonije. Jeste, ali upravo su rekli, prva stavka na kojoj oni moraju raditi jeste Bosna i Hercegovina i oni upravo govore da su oni Dejtonskim sporazumom dobili Republiku Srpsku, da su dobili svoj ratni plijen. Pazite, to je najveća bila greška međunarodne zajednice da jedna ta politika koja je napravila takve zločine u Bosni i Hercegovini, kao što je bila znači Karadžićeva politika, da je u ime te Republike Srpske učinjen zločin genocida u Srebrenici, da ta politika bude nagrađena praktično instaliranjem entiteta koji se zove Republika Srpska. I sada, šta se desilo? Desilo se da ta politika nije bila pobjeđena, ta politika je nastavila da postoji i sada je tim suptilnim metodama krenulo da se ostvaruje ono što se nije uspjelo ratom. I upravo zato taj memorandum 2 treba da im je rekao imaju Republiku Srpsku i kakve su instrukcije. Treba postepeno djelovati da se međunarodna zajednica zamori, da odustane od Bosne i Hercegovine, da se Bosna i Hercegovina pokaže kao nemoguća država, pa za to Dodik ne radi. Zar ne prikazuje Bosnu kao Frankenštajn državu, kao izmišljenom, kao država koja neće opstati. Što je nemoguće jednostavno. Upravo Dodik ništa drugo ne radi. Ko je iščitao taj memorandum i ko je iščitao još jedan memorandum Srpske akademije, a to je Banja Lučki od 17. septembra također prošle godine, vidjet će se da ni jedan potez Dodik ne radi, a da to nije uklopljeno u ta dva dokumenta. Upravo to. I sada se znači ide tom politikom. Po mom mišljenju, Evropa, ali tu moraju i Amerikanci dati. Ja sam i upravo ukazao, ili nam implementirajte mogućnosti koje Dayton daje, ali u najekstenzivnijem tumačenju da bi se Bosna i Hercegovina spasila, ili napravite međunarodnu konferenciju na kojoj će napraviti Dayton 2 da bi Bosna jednostavno preživjela. Sada Evropa Evropska unija, po mom mišljenju, znači moje gledanje, da Evropska unija ima moralnu obavezu prema Bosni i Hercegovini, da donese specijalni zakon gdje će Bosni i Hercegovini olakšano se omogućiti ulazak u Evropsku uniju. Nije prirodno. Moram otvoreno reći da Crna Gora i Srbija, bez obzira na promjenu kursa Crne Gore, oni su odgovorni bili za stradanje u Bosni i Hercegovini naroda, nije odgovorno da i jedna od te dvije države uđe prije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. To naprosto nije sa aspekta morala. Jednog dana će se postaviti pitanje zašto se to desilo. Znate, morate ipak razumjeti da na vrhu moraju postojati moralne vedete koje će dati opravdani smisao političkim potezima. I po mom mišljenju trebaju naši političari da djeluju pored ovoga na predstavnike Evropske unije, da im ukažu da je Evropa zaista od 1992. do 1995. poprilično pasivno posmatrala šta se dešava u Bosni i Hercegovini, da je poprilično odgovorna, jer da Amerikanaca nije bilo, Bosne i Hercegovine možda ne bi bilo, bošnjački narod bi možda i nestao. Ali ja sam to rekao ovome praktično američkom otpravniku da je jednostavno nama šta se desilo. Vi ste nas spasili od egzekucije koja nam je prijetila, ali nam je Dayton tako koncipiran da smo pretvorili Bosnu i Hercegovinu u jednostavno jedan dugogodišnji, odnosno doživotni zatvor. I mora se nešto uraditi u tom pogledu da se stvari urade. Evropa to može, Amerikanci imaju taj kapacitet. Otpor unutrašnji koji postoji u Bosni zaista ne bi bio jak kakvu god ideju. Kad bi Amerikanci htjeli da transformišu Bosnu jednostavno u državu koja je po uzoru na Hrvatsku, da nema ni entiteta ni kantona, Amerikanci imaju tu moć i ne bi naišli ni nekakav poseban otpor više u Bosni. Nema te mogućnosti drugog otpora, osim verbalnog koji bi se prije poslije umirio. Moramo završavati, evo i Zeže mi javljaju. Znam da možemo o ovoj temi još čitav noć. Dosta smo lijepih ideja, jednostavno ja se nadam da je to neko čuo. Da, bitno mi je iskreno da kažem da se naši građani educiraju, a da naši političari ove ideje sa svojim štabovima analiziraju i da krenu u operativno djelovanje, da se iskoriste mogućnosti jednostavno Daytona koje smo naveli da se Bosna i Hercegovina uveže. Da bi jednostavno počela funkcionirati kao normalna država. Jer neće nam doći strani kapital u ozbiljnijoj mjeri ako budemo imali ove vrste problema, a cilj države nije samo političko rješenje. Osnovni cilj države jeste ekonomsko blagostanje građana koje je dovedeno u pitanje. Hvala. Čuli su možda nešto i da pročitaju, ne bi zgorega bilo. Hvala još jednom puno na ovome gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama.
Klub 21 završen. Hvala na pažnju. Doviđenja.